ner malaken yam ka nas diala kontin barwani lingwaseme te kon keripon bu kon lingwaseme na te ka kwer mi chayen mi chiwe retijien gwada shel ke nyam lel prison ka jan che tour nendin kon chayen che janyak ka winmon ana me to rewi ke so Sudan retijien mo shanwari yentin ka chaga jan chaga yentin ajanda na balin ka jeri podame emendien yan ka jamo ki dorodien to ko tin me banjelin kel ka jeri podame akan kon wen yam gwasme en wala shank wal badda ka pay badda kron kin dangro udin dangre bakel banari pond ti banakelin kel be ko rikti kon lat kurin banakelin but kenyam chana focus kamanan ci tuok gwaden sharan chaji yentin ki kwar ray wichen chalke will west be kon nan shor lat gwasme banjelin dob dana yan kenija mloko jeno di jela rar ke jemo ki de ramadan la kwar de tin bajbay kon je kenir kontreti jen mloko jeno de turli de je kanoni en banjelin kel gwasme keri pore dana shalat gwasme kanyo ga yakel chalad wonene wa internal security bureau KISB dung national security service wa chikan kwar ke paramount chief dung gomjuer center ka West County michiwe ka nyamlel prison generate jen gwadala na yen katin chawetin kateke ture micho kan wenamo choje nyak kaneti koken ala ta dan chenedin content rate jen keje ta beje dan chen kan geje rate jen ko che ture kan ka che nyak na wachen chaje detain ke chaje yen national security service ke report an chalat gwasmene arama shayen gwasme shwale Tito Duang Dio chayen ko Friday no jen chaje nanka Will Town jen gwadan chaw yentin cha nangtin cha kan kenyam lel prison cha nang ka jelen winimi ko koga me che were ti jen no ka che ture ki photograph che jo kan gwazamo gwadan che ne kon interete jen che ko turtin gwadan che ko gultin and when money try you cap anetin kontila de ni ki ne kontila je security ke report an chalat meche turun che ko kan gwada danan chan ne tin kon cha yentin rate jen wa shoben kana kuma kana jalla inform ke report an chalat and then chu post ni ke che ga publish na mo chu turun ro chu we viral ke social media chu loy nen twan chu je ga long and when mo mi kuma jenen wo chu loy na che je ko cha nga jeno kana contract jen wa te ka condition ke cha ke yen gwan mi shiro da lut ka ta danan lo kuma jeno de nga ke jeno ne contract jen changa kede ko te ga tana da tildir katana da tika duire endoro mo ki gwadan chana yentin mi chalin nyamlel prison agwan mi mo tika tina manen were ga tika tina manager shankana jektin wa changa kwan ke piu cha kamatin ring me bej ramadan ro gwasame kanetu konti le jikume Will County Commissioner wude shala abola kokakok ajaram dana roch kajaram dana roch ke radio tamazuch shikari por me chikana ladaken dobe dana we wude me keje Tito man we kejere tijen jenene ko stala de George dobe dana we keje chiwani jen lora bang batek mi choro lana kenyam wam were tijen che tekaram ken mi chili were tijen karam mo liwe ke Thursday ke chanka ngwan ka jok chukul we ka Friday rei nyam lel present ko gorjene ba condition dana tin men ken de kone cha yen min tegatin and then be gwich ko report dana chalat karam dana shiliwreti jen kanyam lel prison chala de noram dana lu waljen men naka bot ke report mi chalat le local report ke joran chalat gwasmene denon gwadamo chuude chalga Tito Duang chu gujen odi kam te gorne de jangat enet kon ala de ngaj ka public ama dan le rode condition dana tenet kon cha yen men tegatin alajen chuchu gorno de ni content rate jen tila prisoner gore jeno de kalwak kajen dan mentality and you want to help them then you tour your can you post ka social media gore jeno de netin kon tingo ne kon wakana ala well witchers ko they can assist and they can provide chugu jeno de ne kon chuchin the rate jen tila vulnerable inmates they can look
ajen taye dana guje jakaja an gwas money mi che tur che chu ke ko be kano ko ba condition nan te den ba ko guje mi che pose and then cha tur mo cha yo kan ne tungwan gwada mo cha para monship cha yu be kap ka cha chu yen so ka jo dana chalat gwasme anetin kon tin la kwar special am dan la commissioner chala do nene wude me Michel Ketito denga ke paramontship jen ponya da kon inform kamna le roda ke jen condition dan te tin ken mene ka nyam lel prison le che jen kuje ban ngeje ba che guru no belat a jen de ne kon la den meta ari mu chit kana me de na kulu wo nyam de na we ka jaisni ke jilok ko de ne de content cha yen de kalun ke de ka tani de ga ngore ti jen mi tira mi mo mi te ka dermidi so all this fact kula ben ka kora mi che paramontship Tito Duang Diaw mi che were ti jen ka che ogbe jen one kontre ti jen tani cha yen lora ban ka shu kana lon ka te condition mi di ka che kuma ka lok e gu jen ngwano ba ka lo lok ane ko la na lok na mo jen dan en choda la chayo lok mo na chalat ane ti kon la kwaran wi mi cha jogo no men chalat che kon ben de na we na ka je lok de na kon we ni de condition de ko lo gu wal no won bitka jen do dan yan ka paramontship na mo ke kwar mo na ko che we ka nyam lel person ka che condition cheunan che turu kan chu post ko gor jen wane ti ba ka lok den chalar no jin che ben ka kuma kenyam deri right kane ko la jilok de jikula law ko de funding de gormi de luang ka kane konte ka tijin ajen le rode ade ko na jigono ne tana mi ngai kane no ne teleriek machine to kan condition an ne to tigatin mu kana kon ngai ma kan chikene feel like take ne di chuch alate kula terami mo mishi condition dan le rode shewu nen ka she bular larar jira ma shi buladon ba yi gujino jine jira mi ji jenta dan tungwa na tigatin tam alo mi jin kuwar kan jen wo taram ngai condition nan tin natin kaci ga yen ke te mutuwa ka taram ngai jen manan to la wi telere ana te tigare mu ci to ci ga na me wude chalka me ke paramontship me Tito Duang jen were ti jen we ti jin we guch nyamlel person ko jen te tagaram shi liutin ka shan kan wan ka jo so right now mi she condition ne na ci lo de yu ja te gu jen ngwano de ba ne de ti ba ku lo so right now paramontship Tito Duang Diaw wacha yen ka Will Town jare reak chade yen ko prison te je take jail ko prison kane kon ne cha yen tin by the way kane te garundun wan an mishit kana me agenda na le rodan tama cha paramontship Tito Duang Diaw cha yen ko prison cha yen ko jail ram mom ba malun ba dram ne kon yan ko prison nyam lel prison kane kon cha dwer di cha jalat so ajen chojana shu kana na mo ka jen do budan yan kadi paramontship shwal shude Tito Duang Diaw na me agenda na tuok shoy shu kana shoy mi di chi shoy mitot so kujemo agenda choda la to kon kane ngwane de tin nyam lel prison telagan wari ayen tere shu ka right now shu kana lomman chal ke to tikare shu cha batera mura ga kuide ko cha ka ngai ti dia de cha ngai ke ni ku masal ke mi yadi gwa an biya ta kamal